Mwiriwe tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka na 2026 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iby'urugamba bikomeje guhindura isura ku buryo bukomeye. 23 irwana na FARDC ndetse na Wazalendo, inguni nyinshi zikomeje kuberamo ibitero biremereye by'umwihariko mu bice bigana muri Rubaya. Urugamba rukomeje kuba rubi cyane nyuma y'uko Wazalendo basizuye bakavuga ko bagomba kwirukankana M23 bakayivana muri Rubaya nyuma ko ibitero byabo bidasanzwe byatatse igice kigana muri Rubaya, imidugudu myinshi ikigarurirwa n'Abazalendo. Ubu noneho mu buryo bwa gitunguro, mu buryo butunguranye cyane, abarwanyi ba FARDC na Wazalendo nao mu gitondo kare ndetse amasaha ya mukanya gashize bahanganye n'ibitero bikomeye cyane za M23 byaje basanga biturutse impande nyinshi, aho M23 yumva agomba kwisubiza position zose yatakaje moko ya Wazalendo ikongera ikahisubiza ikongera ikagenzura urugamba rw'imbimbiko. Ndaje ndikubwire atari byo gusa ariko muri Kivu y'Amajyaruguru aho ngaho muri Masisi amakuru anemeza ko Wazalendo bagize gutya bagafata agace ka Kanyaru. Ubu ngubu nawe ko kagenzura mu buryo bwuzuye, ariko kandi nanone kugenzura aka gace ka Kanyaru kwa M20 kwa FARDC bakambura M23 bisa naho ari uburyo bukomeye cyane bakoresheje cyangwa strategy zidasanzwe. Mu gice cya Rutsuru naho umurwano uravuza ubuhuha mu buryo bw'imbaraga. Abitwa Wazalendo FARDC bongeye gutangiza imirwano hafi parike y'igihugu ya Virunga, aho imirwano iremereye cyane kujya kuri position za M23. Ntibavuga yuko baraza gutanga gahenge, ahubwo intambara niyo bakomeje kurwana mu buryo budasanzwe, mu buryo bugaragaza ko hari icyo bishingikirije guhangana na M23 bene aka kageni. Ndabikubwira haravuga kuzanwa kwa bakomanda benshi M23 bavanye mu bice byinshi muri Kivu nyuma y'urugamba ruremereye kumeje kwataka ibice bigana mu bihambwe Rubaya ndetse n'agace nyirizina kacwemo y'agaciro ku Kirombe. Ahangaha ngo hazanwe izindi kamyo nyinshi z'abandi basikari b'inyongera, mu gihe ku munsi w'ejo nakubwiraga ko hari andi makamyo yazanye abandi basikari ba M23 ngo kuzana abaparacommanders cyangwa se abasirikari bije mu gihe nanone urugamba rukomeje kumera nabi, bibaza uko biraza kugenda mu masaha ari imbere uko bucya bwira. Agace ka Kanyaru kamaze gufatwa n'utundi duce twose ubwo bukomeza kuba bwinshi. Umuryango mpuzamahanga OMS WHO wita ku buzima mufatanye bwo kurwanya Ebola na M23 ni icyorezo bivuga ko cyageze mu ntara Kivu Amajyaruguru muri Goma avuye muri Ituri, aho rero amakuru yemeze ko M23 yatangije strategy zo guhangana n'iki cyorezo cya Ebola ngo kitaza kwica abantu benshi. Ifatanyije rero na OMS bari mu bikorwa bihambaye byo kurikirana tracking ndetse no kurinda abaturage iki cyorezo cya Ebola. Ni mu gihe umupaka uhuza Kongo n'u Rwanda, umupaka wa Goma ndetse na Bukavu ugiye kongera gufungurirwa, ariko gusa abanyeshuri biga hakurya cyangwa se hakuno ku mpande zombi kugira ngo bakomeze amasomo yabo nyuma kubona ko hari urwego bagezeho batanga uburinzi ku baturage kuri kino cyorezo cya Ebola. Reka nze byose tubigemo kamwe ku kandi, gusanyemerera amakuru yose nyahere kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba, tumenye ngo nibiki biri kujya mbere, niki cyabaye, ese urugamba ninde rufitemo imbaraga, byagenze gute, bimeze bite? Ngo ikaze cyane ku musozo genda umugwa kamanzi w'uruwande ikaze. Maze unyemerere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho urugamba rukomeje kuba injyana muntu. 23 ihanganye n'ibitero bituruka kuri Wazalendo, ariko nayo yabanje gukora mu mvuto iti olingate natwambura ibice, ariko natwe nako turaza ko agahenge turangana namwe ku buryo bwa nyabwo, turebe ngo mberaza kurangira bite.
M23 yateye igitero gikwirakwira cyane kugira ngo yongere gufata imyanya yatsinzwe cyangwa se imyanya yafashwe na Wazalendo hafi y'agace ka Rubaya. Iyi myanya yabaje cyane M23 kwitakaza kwayo kuko ni imyanya strategique cyane. Nawe gutakaza gatoyi, ugatakaza cugi, ugatakaza ibice nka Ofamandu ndetse n'ibindi bitandukanye, nagwa byitakana ukoroshye kugeza ubwo abegereye muri cugi ndetse bikagaragara neza cyane ko bashaka gutera berekeza indani muri Rubaya centre. M23 kwari kunda neza Rubaya no kuvana Wazalendo mu birindiro zose yagazemo. So guhagarara hamwe ngo baze duhangane nabo gusa, ahubwo ni ugutera basanga iyo bari gutera muri bya birindiro bakwambuye kugira ngo basubize inyuma batari biyo kwegera. Buryo urugamba urubara urushoje ntubara ururwana. Ushobora kwibwira ngo ufite abasikari benshi bahagaze mu marembo wenda agana indani muri Rubaya ngo uraza gukoresha abasirikari ya commandos utsinde Wazalendo na M20 na FARDC uriye 23 ukibwira ko ari bwo buryo uraza kubikoramo, ariko bikarangira Wazalendo bakwitse hareba inzega bakwambuye ibirindiro zose wari ufite muri Rubaya, na Rubaya ubwayo bikarangira yigaruriwe na Wazalendo. Ibizo kuvuga bikaba birashize, akabashize ivuga kinini birumvikana. Inyeshyamba Z23 ishinjwa gukorana na RDF nubwo zibihakana zagabye igitero kinini ku birindiro byinshi biherutse kwigarurirwa n'abarwanyi ba Wazalendo mu karere ka Masisi muri Kivu Amajyaruguru. Nk'uko amakuru menshi aturuka muri ako gace nyirizina abidutangariza yuko Wazalendo FARDC bagiye kumva ibitero by'uruhuri bibajeho ku buryo budasanzwe bimeze nk'imvura z'inkuba bikubita ku mpande zose. Agace k'ingenzi cyane bibasiriwe na gace kagana Kinigi ku musozi wa Busunzu, aho M23 yabonye ko gutakaza uwo musozi birarangira neza inzira zigana argu gato ya Kibabi nazo zigaruriwe, bati nitureba nabi sana turaza gutakaza byinshi. Rero bahise batangiza ibitero byo kwirwanaho no guhagarika FARDC na Wazalendo ngo ariyo kizungune zose baza kuzifata cyangwa se kuzigarurira mu buryo butuje cyangwa se mu buryo bwuzuye. Imirwano ikomeye yagaragaye mu duce twa Kaniro, Kilonze, Cugi, Kinigi, Runigi, Kasake, Midiho ndetse na Kanyaru. Aho imirwano yakomeje kugeza mu gitondo yatangiye ku masaha y'umugoroba tariki 25 tariki 26. Abaturage bavuze ko hari ingabo z'inyeshyamba ashyikiwe n'imitwe yihariye zashyizwe mu nzira zikomeye zigana mu mujyi wa Rubaya ucukurwamo amabuye y'agaciro kugira ngo umujyi utaza kugerwamo na Wazalendo na FARDC. Abandi bitawerizwa kuri front line imbere kugiye guhangana na Wazalendo muri izo bice kuva Cugi, Kilonze, Kaniro, Kinigi, Runigi, Kasake na Midiho ku rwego rukomeye. Kanyaru byo n'ibindi aho bagiye kurwana bazi ko ari gutera FARDC ngo yisubize inyuma. Gusa amakuru akemeza yuko habayemo isano riremereye. Dore kwitero byagenze. Ibitero urazumva ko byabere mu duce twinshi icyarimwe, ni position zitandukanye. M23 yazigabye ibitero nanone icyarimwe, bafite ibizombo makuru kuzombo batangiriza icyarimwe ibitero nk'ibyo ngibyo hejuru 90% biba ari ibitero bibi cyane kandi bizangiriza umwanzi barasheho cyangwa se uwo bigabweho. Bitewe n'uburyo M23 bikoze bavuga yuko nta position igomba gutabara indi, bagavye igitero agace kavuzweho gukubitwa ku rwego rurasanzwe na gace ka Kaniro, aho amakuru yemeza ko Abazalendo by'ura batakarije abasekere 21 mu gihe mutunde duce bagiye batakazamwe bakeya. Gusa M23 nayo mu gace ka Midiho na gace ka Cugi ukongera Kanyaru yala FARDC Wazalendo bakoze mu mvuto barashenjura ku rwego rudasanzwe. Niki cyatsindishije cyangwa se cyatumye ako gace kagorana cyane M23 igasa n'igorwa n'ibitero byo muri izo nzira, kandi yari ije ifite ubushobozi bwinshi, ije ifite amakuru menshi yabigiye guhangana nabo, kandi bisa naho rwose umwanzi bazi neza impagararo ye baza aho hagaze. Umutwe wa Wazalendo uri kurwana ku butegetsi bwa Kisekedi muri axe ya Rubaya mu ijoro ryakeye guhangana bikomeye cyane. Ku mugoroba ku masaha ya 2 nibwo ibitero byatangiye, maze bayita bakwitirwa hari inzega n'ibisasu byinshi byari nyuma gato yo kuduce twinshi kwe tumaze kwigarurwa na Wazalendo. Gusa ntabwo M23 yaje mu buryo bworoshye, ariko nayo makuru avuga ko Wazalendo bageze mu duce twinshi twegereye uduce tugenzurwa na M23 mu bice bya Kinigi, Kibabi n'ahandi, bikagaragaza ko abaturage benshi bakomeje gushyigikira Wazalendo muri ako gace, bigatuma M23 ibura uko icungira umutekano utwo duce. Bisa nk'aho abaturage bo muri izi localité badashaka M23 habe na gatoya, bifuza Wazalendo.
birumvikana ko n'urugamba M23 irwana itahabwa amakuru n'abaturage kugira ngo bamenye neza aho haduyi ari, mu gihe haduyi we ahabwa amakuru n'abaturage. Ubwo ndavuga nyine haduyi wa M23 ubwo ni Wazalendo, mu gihe haduyi Wazalendo ari M23. Wazalendo igabwa amakuru y'aho hano M23 herereye ndetse n'ibyo ari byo byose irimo gukoresha. Ibi bikaba byatuma rero Wazalendo gutsinda biyorohera kurusha M23. Niyo mpamvu byaje kuba cyane kuri M23 muri axe ebyiri maze kukubwira. Gusa izindi nazo bitwekimo neza, nubwo kuyigarurira utwo duce bitigeze bibaho kuba ngo rambura FARDC agace na Wazalendo wapi byanze. Nkuko amakuru aturuka mu gace k'iwabo abivuga, nta nkunga y'indege FARDC yigeze igaragara ku manywa kugira ngo igerageze guhagarika ibirindiro by'ingenzi bya M23 n'intego zazo mu gace k'imirwano yabiragamo, ku buryo bavuga ngo FARDC yazanye ramforo ya drone ngo barwane ni hasi inkweto ku yindi, boot to boot. Bari kurwana ku rwego ruremereye, umusirikare ukanga kuri mugenzi we isasu ku isasu. Umujyi wa Rubaya ukomeje kuba inkingi ikomeye muri ubu bushyamirane bw'urugomo ugenzurwa na M23 n'abafite ubwoba bayo bavuga ko ari u Rwanda. Iki kigo kandi cyucukuzwa y'agaciro gikungahaye kuri koruta, nicyo kigize uruhare runini mu bukungu no mu gisirikare mu ntambara ihungabanije uburasirazuba bwa Kongo. Niko Kongo ibyizera yuko ibicukurwa muri kino kirombe ari byo bikomeza gutuma agace kadatekana. Nkuko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano zo muri ako gace abivuga, inyeshyamba zari kuba zarashyizeho ingabo zikomeye kugira ngo zirinde Rubaya kandi zigabanye gutera imbere kwa Wazalendo. Ubu begereye umujyi mu minsi ishize ufatwa nk'imwe mu mashami akomeye yo gucukurwamo amabuye y'agaciro ya Karuta muri ako karere. Bivuze yuko Wazalendo baramutse bateye bakigarurira iyi Rubaya, bakigarurira ikintu kirombe cya Rubaya, bishoboka cyane ko Wazalendo nta kintu kinini yabisigaranye mu maboko yayo, mu gihe aka gace gakomeye kabagasubira mu maboko ya FARDC. Icyagisigaye gusa no kuvana M23 mujyi wa Goma kugira ngo babone aho batwarira y'amabuye yabo yajyana za Kinshasa cyangwa se mu bihugu z'ahandi bakoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Nimba ari ikintu M23 ibona neza yuko ari umupango mubi cyangwa se ari gahunda ikomeye cyane Wazalendo na FARDC bateguye kuri M23, na M23 nagamya neza ko itazaza kuryama ngo isinzire itari yasubiza inyuma bano Wazalendo na FARDC n'agace ka Rubaya ndetse n'ibyagakorerwamo nyuma yo kwigarurirwa na Wazalendo ndetse na FARDC, uburyo bahita bakagenzura mu buryo bwuzuye. Ariko bivuga ko Wazalendo ikugota inguni zose. Iterambere rya Wazalendo ryerekeza i Rubaya ryateje abaturage benshi guhunga. Kuva muri iki cyumweru gishize hagaragaye ukwimika gukomeye kw'abaturage muri Rubaya mu gicuku kw'amabuye y'agaciro mu gace ka Masisi muri Kivu Amajyaruguru, ubwo abarwanyi ba Wazalendo begeraga uyu mujyi w'ingenzi ufite nanone imiturire itari mikeya. Hanyuma abaturage batangira guhunga batinya cyane ko imirwano yabageramo. Nk'uko amakuru aturuka mu gace k'iwabo bivuga, abaturage ibihumbi n'ibihumbi barimo guhunga urugomo rufitanye isano n'izamuka ry'imirwano hagati y'inyeshyamba z'M23 na Wazalendo na FARDC nyuma yo kugwa k'uduce twinshi mu murenge wa Katoyi tugwa mu maboko ya FARDC na Wazalendo batwigarurira. Ingo nyinshi cyangwa se abantu benshi bavuye mu ngo zabo berekeza mu gite cya Bihambwe, abandi bajya muri Sake, abandi bari muri Mushaki, abandi berekeje mu mujyi wa Goma bifite. Nta mubare wemewe uramenyekana wa nyawo bakuye mu byabo bitewe nuko nta barura rusange ry'abaturage muri ako gace kari umutekano muke ryigeze rikorwa. Ariko bigaragara nuko abahunze bakomeje kuba benshi batinya ko imirwano yaba mibi cyangwa se yakwaguka ikagera mu nguni zose karangira basize ubuzima. Nabyo bituma bavuga bati katwe tuvuye ngaha tugende turi ko twazagaruka muri n'umutekano wibonetse, iterambere ry'imirwano rihagaritse cyangwa se imirwano iramigeze gushyirwa akadomo, ntago twakishimira gukomeza kuba mu gace karimo kuraswaho. Icyo nicyo gitumye abaturage benshi bava mu zabo barahunga batinya iby'uru rugamba rutoroshye, batinya akaga gakomeye kabazira. Hanyuma mu buryo kandi nk'ubwo ngubwo budasanzwe, mu rugendo rwabo imiryango myinshi yahatirwa gusiga ibintu byinshi byabo bitewe n'ibura ry'uburyo bwo gutwara ibyo bintu byabo ngo babyerekeza hari umutekano. Abibonye bavuga ko bamwe mu baturage bakora urugendo rurerure kugira ngo bagere mu duce dufatwa nk'aho turi mu mutekano bitewe n'imiterere ya bino bice kurwanirwamo uburyo hagati y'agace cyangwa se urusisiro n'urundi haba harimo intera nini kandi bagomba guhagarara aho batekereza ko amasasu yagera. Bagomba gusa n'abitazuye Rubaya bakajya mu Bihambwe, abandi bakavuga ati nanga ubwabo ntiyatekanye bakajya Mushaki, abandi bagiterekeza Sake, abandi bakomereza mu bice bya Goma. Batuko biri kose yindi mirwano izaza nirangira tuzahita tumenya tugaruke mu ngo zacu. Niza izasanga agace turimo twarakavuyemo nta bibazo twahura nazo.
birumvikana ko abaturage bo muri aka gace bahuye n'uva gusenya, burya nta kintu kibi cyane nk'ubuhunzi, abahunze murabizi. Hanyuma ikibazo cy'ubutabazi kirimo gutera ubwoba, abakuye mu byabo bahangayikishijwe cyane n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibiribwa, aho kuba imiti n'ibindi bikoresho by'ibanze. Ubwinshi bw'ingo nshya buri no kongera imbogamizi ku miryango icumbitse n'imiryango ituye mu turere turi kwamwo ubuhunzi bwinshi, hakibazwa uko ubuzima buraza kugenda mu gihe abaturage bahunga bakomeje kwiyongera. Ku muhanda wose Goma Masisi, amakamyo na moto birimo gutwara abasirikari ba M23 berekeza muri aka gace ku rwego rwo guhagarika Wazalendo werekeza hagati mu mujyi wa Rubaya. Muri make urujya n'uruza rwa moto n'imodoka zizana abasirikare benshi ba M23 baturuka mu bice bitandukanye, bamwe ari kuva muri Goma, bigaragaza neza cyane ko M23 nayo izi neza ko hano hari igitero kiremereye cyangwa se mu Rwanda utoroshye ushobora gusiga abaturage benshi, cyangwa se ushobora gusiga agace kagenzurwa na FARDC, kandi biganasirwa hari n'abasirikare ba M23 basize ubuzima. Ubwizo rero bagomba kuzana abaturage cyangwa abasirikari bo kurinda abaturage ndetse no gutanga renfort kugira ngo barebe ko bakora icyitwa kwigarurira uduce twose Wazalendo yambuye M23 no guproteja Rubaya. Gusa Wazalendo nayo na FARDC bakomeje kuzana abasirikare bari kunyura rutoboho na mitwa baza gutanga renfort kuri bagenzi babo bari kurwana muri bino vyerekezo, bisa naho nawe ari gutegura igikorwa kidasanzwe gikomeza kwerekeza mu mujyi nyezina wa Rubaya. Amakuru amwe na video zikomeye kuri rezo sociaux diricyavuga abarwanyi ba Wazalendo baherereye nko milimetero 4 gusa uvuye hagati mu mujyi wa Rubaya kuri wa kabiri barasaba inkunga y'indege kugira ngo bakomeze gutera imbere mu gihe abasirikari ba M23 bataza kwa Rwanda bivuga ko bashyizwe ku misozi imwe n'imwe ikomeye iri kureba neza agace bano basirikari ba Wazalendo barimo cyangwa se bari guturukamo. Buretse gato mbere yuko tujya kuri ibi ngibi, ubundi agace kavuzweho k'imirwano gakomeye cyane kurenza kandi n'agace agace nyirizina ka Kanyaru, ingabo za Republika Kongo na Wazalendo bigaruriye ngo agace ka Kanyaru ku itariki 26 Gicurasi 2026 agahereye mu kilometero kimwe gusa uvuye mu mujyi wa Rubaya urw'amabuye y'agaciro mu gace ka Masisi mu mujyi muri Kivu Amajyaruguru. Ibije nyuma y'imirwano ikomeye yahuje ingabo za leta n'inyeshyamba zifise mu gace ka Masisi by'umwihariko muri kano gace ka Kanyaru. Nk'uko amakuru aturuka kuri kintu cyangwa cyitwa Actualité abitubwira, inyeshyamba zasubijwe inyuma zivuye i Kanyaru mbere yo gusubira inyuma zerekeza Masisi, ikigo kinini cy'ubucukuzi mu y'agaciro muri ako karere. Muri cyo gitero M23 yapanuye ipanura kuri Wazalendo Kanyaru bakocowe, M23 basubira inyuma imbimbi ko tikitaka pickpack bahunga urugamba rutoroshye. Ariko amakuru amwe agaragaza ko ingabo za F23 zikomeje gukomeza ibindiro byazo i Rubaya zikoresha ingabo n'ibisasu mu rwego rwo guhagarika igitero imbere kwa FARDC bashyikiwe na Wazalendo kugira ngo aco kingenzi kataza kufatwa. Hagati abaturage benshi biri kuvugwa yuko biri kuba ibibazo bikomeye nk'akano gace ka Kanyaru ubwo kagafatwaga humvikanye ibisasu byagiye bikubita bigakotsorana mu mibande yo misozi ihegamiye ku Kanyaru cyangwa se muri Kanyaru, bigaragaza neza yuko hari ubwoba bwinshi. Witegereje iyo video iri imbere yawe murande rw'iburyo, iyo ni imisozi hagane hasi aho ngaho ni muri Kanyaru, hakurya hejuru ni muri Rubaya. Bisa naho ni kilometero kimwe, metero 1000 gusa uturutse kuri Rubaya uza muri Kanyaru. Kanyaru ije gutinduka defense ya FARDC na Wazalendo kuryo ushaka kugora cyane bikomeye M23 kongera gutsimbura Wazalendo na FARDC ngo bave muri Kanyaru basubira inyuma, mu gihe ibice by'inyuma yabo babigenzura kandi nabo bakavuga yuko bashaka Rubaya hasi hejuru. Ibivuze iki kuri M23? Bivuze ko M23 muri kilometero 1 gusa baziwe ku rwego rudasanzwe bagomba gushyiraho imbaraga nyinshi za gisirikari zikumira abasirikari byibura kurenga metero 500 imbere yabo uvuye muri Kanyaru. Kubera iki? Muri metero 500 bahagazemo n'imbunda za Kalashnikov za AK47 zimwe na zimwe zarasa muri izo metero. Metero 500 ni hafi cyane. Burya imbunda za RPG AK47 imbunda zidasanzwe zirasayo. Aha rero bikaba bigaragaza neza cyane buri najyanye n'imbunda Wazalendo na FARDC afite tari na AK47 n'imbunda zigizweho. Muri izi metero batangiye kurasana na M23 ibirometero bike cyane imbere yabo iri kurinda Rubaya. Bikaba byanatumye bimwe mu bisasu byorizwa n'imbunda za rutura za FARDC
bijya bigwa mu mujyi wa Rubaya cyangwa se hafi yacukurwa mu y'agaciro, nubwo nyine ho bigoye ukacukurwa mu y'agaciro asa nkaho ari inyuma y'umujyi, bungi abandi bari imbere mu cyerekezo kigana imbere, kurasa inyuma rero bishobora kugorana, ariko nabyo biba bishoboka bakoresheje nka za launchers. Nimba ari ikintu gikomere cyane M23 ni ugukora ku buryo bagomba kuvanamo iyi position ya Wazalendo. Uko byagenda kose kutayivanamo ko M23 bihwanye no kubura Rubaya. Ubu niba ari mu kilometero kimwe gusa, inkuru ya Tombe kuri Rubaya isa ku isaha wayumva. Dore ibintu bitatu bitekerezwa. Icya mbere, Abazalendo bari muri Kanyaru nibabona landfall y'indege za drone ziza zikibasira Rubaya, ari position za M23 zicunze Rubaya, biraza gutuma M23 kwira imishwaro maze kwirasamo bakoresheje CH4 cyangwa se ndege zabo za drone, maze gukwizwa imishalo abasirikari ba M23 bite biha urwaho babandi bari muri Kanyaru gwita binjira basatira Rubaya ku buryo mu minota mike cyane cyangwa se masaha make gusa nyuma y'icyo gitero cyo mu kirere kiramutse kibaye byaba bise bituma bahagarika byuzuye M23 mutima Rubaya ikayivamo yirukanka amasigamana kuko nta bundi buryo. Gusa ariko nanone nabo batakoresheje indege bigoye cyane cyane kaka gace bagahagararamo ni segonda, kuko M23 nayo cyo gitangira gukoresha operation ya gicengezi yo kwinjira mu matwale ya Wazalendo, bagatangira gukocagura Wazalendo iri muri Kanyaru ndetse na Chuzi, kugira ngo izo nguni zo sanzegere cyane Rubaya Abazalendo barimo nibazibura bakabasubiza inyuma bongere bahumeke batahwi barebe ko Rubaya itakwegerwa. Gusa makuru cyangwa se uvuga yuko Wazalendo bapfa kwivana muri Kanyaru biracyagoranye cyane. Dore impamvu bigoranye ni ukubera imbaraga ziri gukoreshwa na FARDC na Wazalendo za pushing. Mu gihe Wazalendo ikora pushing, M23 nayo isa naho irimo kugisubira inyuma inshuro nyinshi, bigaragara ko guhagarara imbere ya Wazalendo na FARDC muri iyi minsi ntabwo biri gukunda. Niba Kanyaru ikomeje kwa moko ya FARDC na Wazalendo, amasaha urayabarira ku ntoki, kandi menya neza ko imirwano kuva yatangira nta minsi 8 irashira ngo umenye ko agace runaka batagafashe. Niyo mpamvu Rubaya bigoranye cyane. Ikindi nca gutuma FARDC ikomeza umututu w'imbunda muri kano gace ni igitero cyabaye Kisangani. Bivuga yuko M23 yagabye igitero Kisangani ikoresheje drone kajya kwibasira ibigo bihagurikizwamo drone. Ahangaha Wazalendo na FARDC bakaba bakora igitero gisa nkaho kwihimura no kwihorera kuri M23, kurya icyo M23 yarwanaga ngo kitaba n'ubundi kiraba ikiba kikaba kwataka bagafata Rubaya. Ndavuga ibyaho ngaho, ariko no muri Kivu amajyaruguru, ndavuga mu gice cya Rutsuru ntago zoroshye. Imirwano irimo kuba muri parke musi y'ibirunga bya Nyiragongo, intambara irimo kuba asymmetric, kandi ingabo za ng'u Rwanda ni kwazita bakumani si niko konza kuzita ko neze M23 tubizikiyo banditse gutyo bavuze ngo M23. Ntabwo ubu ngubu uzi kumenya ahantu FARDC guturuka. Kurande rwa Rubaya niko bimeze. None ubu ngubu biravuga yuko bageze indani mu cyerekezo kigana muri parike y'igihugu ya Virunga. Buretse ku munsi w'ejo bundi nari nabikubwiye yuko muri Rutsuru Abazalendo batanga bari kwipanga urugamba ruremereye mu gice kirimo M23 mu gice bya Rutsuru, ubwo za ndege za drone zagabaga igitero kuri Rutsuru, aho batekerezaga ko Sultan Makenga ari muri ya nyubako. Amakuru yemeza ko Abazalendo bandi muri parike y'igihugu ya Virunga bari babonye urwago rwo gutagira n'ubundi bwa bitero bikomeye cyane kuri M23. Niye diru Wazalendo na FARDC barimo. Dore diri hari ni yingiye, murasire M23 mice byose icyarimwe iraza kuba hikwiza imbaraga cyangwa se ayisha imbaraga ziri kumwe kurusha handi. Niza kurinda Rubaya tukayambura Rutsuru iraza kubona kari igihombo gikomeye. Niza kurinda Rutsuru tukayamura Minembwe iraza kubona yuko iri kubura byinshi. Ahubwo muri imbaraga zabo zitandukanye nabwo bwabo bitagenda dufata agace runaka twifuza gake gake. Uko niko ari gutesha umutwe M23 binyuze mu kurasira icyarimwe mu duce twinshi, ngaho nawe muri Masisi, Walikale, Rutsuru, Minembwe, Fizi, Uvira, aho sakagaba ibitero ku buryo bukomeye bateguza igitero kidasanzwe kuri M23. Basa naho bashaka kwihagurukira icyarimwe. Igitero nk'icyo ngicyo usibye n'umutwe wa M23 n'igihugu bwacyo, igihugu nk'igihugu gifite access zirenze 3 zikiri kurwaniraho nako kiba cyorohewe habe na gatoya. Igihugu bwacyo pana umutwe wa M23. Dufate nk'urugero nka Republika ya Demokarasi ya Kongo ite mu burasirazuba gategwa mu majyepfo gatera mu majyaruguru gatera no rwagati mu gihugu. Ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye.
mwanatekereza bajya kurwana muri position cyangwa se front line y'iminembwe, front line ya Mwenga muri Fizi, front line igana nanone Kavumu, front line igana Rubaya muri Masisi, front line yo muri Walikale Malemo, na front line igana muri Rubero, front line yo muri Rucuru. Gusa 23 yarwanite bisa naho ari byo bashaka guhitesha umutwe kugira ngo ibure hihagarara birangire agace bakigaruriye bakavanyemo M23 burundu kamwe ku kandi. Kimakuru kitwa Tazama cyo cyagize kiti nyuma y'uko ingabo zigometse ku rugamba muri Rubaya ziturutse muri Sud Kivu hafi ya Goma no mu gice cya Kicanga amakamyo ya nyuma yageze mu ijoro ryo kuwa mbere w'ejo, M23 yatangiye kugaba ibitero byinshi ku indoro zose byagaruwe na Wazalendo mu minsi ishize. Bati nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, imirwano ikomeye irimo kuba muri Kaniro, Kilonzi, Shugi, Kinigi, Lunigi, Kasake, Midio, Kanyaru. Nta nkunga y'indege ituruka muri FARDC iraza gutanga renfort ku basirikari bayo ngo bahangane na M23. Ituma umujyi wa Rubaya ucukurwamo y'agaciro menshi, ihuriro ry'inyeshyamba zirimo kuwurinda, ariko ko byakunda kose FARDC nayo iriteguye gukomeza kugaba igitero ku buryo budasanzwe. Ukurikije amakuru atangwa n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baravuga yuko M23 bagomba guhangana nayo ku rwego rukomeye. Akenshi ibitero by'indege zijya pilote biza bamaze kubisaba nk'ubusabe. Ubu hari axe enye zo guhagurukiza indege zijya pilote. Ushobora kuvuga uti Kisangani baraharashe na drone yahaturuka, none barashe na Karemi, barashe na Kindu, barashe Bujumbura, barashe Walikale. Aho hose drone zahaturuka, yewe na Kinshasa za drone zavayo hozi ya milimetero ibihumbi 10 zitecikane cyane. Urumvikana ko FARDC ifite ubushobozi bwo kurasa koresheje drone iturutse ayishaka, nubwo muri iyi minsi bakoreshaga igice cya Kisangani ntagomba gutukiza drone, ariko n'utundi duce twose dushobora gutangira guhagurukiramo drone zirasire 23. Niyo yaba ari inkuru mbere rero kuri 23 kurusha uko position nyinshi za 23 basa n'abazigose bazegereye. Kuba drone zakongera kwinjira muri iyi ntambara igihombo gikomeye. Hanyuma turetse ibyo ngibyo rero, M23 n'umuryango mpuzamahanga MONUSCO biteguye gukorana, ndavuga MONUSCO ariko ni bo barinze izi ntumwa zo muri WHO cyangwa se OMS, aho baje gufatanya na M23 guhangana na Ebola. Mu gihe akomeje kuba ikibazo cy'icyorezo cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 ikomeje kugaragaza ko ifite inshingano zikomeye mu kurinda abaturage batuye mu turere bigaruriye ducungwa n'uyu mutwe wa M23. Kwa kabiri tariki 23 Gicurasi i Goma, umuyobozi wa politiki wa F23 wakiriye intumwa zikomeye ziturutse mu muryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ku isi OMS zaje kungurana ibitekerezo ku ngamba zo kumira no guhangana n'icyorezo cya Ebola. Inama ihamye ubushake bugaragara bwa F23 bwo gushyira ubuzima n'umutekano w'abaturage mu by'ingenzi cyane gomba kwitabwaho. Mu biganiro abayobozi ba F23 binyuze ku muhuzabikorwa wayo wa politiki Kinini Yobero, umwungirije Bernard Bisimwa na Dr Fred Kadniki bongeye kwemeza ko biyemeje gukorana n'abakikorwa mpuzamahanga mu by'ubuzima kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'icyorezo mu turere twabohowe kandi ducungwa na M23. Umuryango wa OMS kandi bagaragaje ingamba nyinshi zimaze gukomezwa mu nzego zitandukanye zirimo kugenzura ibyorezo, gukangurira abaturage kumenya vuba bakekwaho kwandura, ndetse no gushyigikira amatsinda y'abaganga akorera mu mutwe duce twibasiwe na Ebola. Abagariye OMS bashimye umwuka ufatanye gukorera mu mucyo no gutanga ibitekerezo bya F23 mu guhangana n'iki cyorezo cy'ubuzima, by'umwihariko bishimiye uburyo abayobozi b'uyu mutwe bari bahari kugira ngo basangire amakuru y'ingenzi ku buzima kandi borohereza ibikorwa by'amatsinda y'ubuzima mu turere twose bigaruriye. Mu karere kamaze igihe kinini karangwamo imibabaro n'ibibazo by'umutekano, F23 binyuze muri ubufatanye na OMS igaragaza ubushobozi bwayo ngo bwo gusohoza inshingano zayo z'ubuyobozi no gukora mu buryo bufatika kugira ngo irinde abaturage, bityo kurwanya Ebola ntibiba intambara y'ubuzima gusa, ahubwo biba n'umuhate wa muntu ugamije kubungabunga ubuzima bw'abaturage ba Kongo. Amaherezo F23 irasaba abaturage gukomeza kuba maso, kubahiriza ingamba z'ubuzima no gukorana byuzuye n'amatsinda y'abaganga kugira ngo hirindwe ikwirakwira rya virusi ya Ebola, binyuze mu bumwe, discipline n'ubufatanye hagati y'abaturage, abayobozi n'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima. Uturere twigaruriwe dushobora gukomeza gushimangira ubushobozi bwatwo bwo guhangana n'iki cyorezo cya Ebola
kandi ibi ngibi gahamya neza cyane ko M23 yiteguye gutuma abaturage babaho mu mudendezo nta kibazo cy'ubuzima bafite. Anga kanongeraho kandi ko mu bice bigenzurwa na M23 bari barafashe ingamba zo gufunga imipaka yayo bahuza n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo hirindwe ko babakwirakwiza kino cyorezo mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa kuri ubu abanyeshuri batuka mu gihugu cy'u Rwanda baremererwa kujya kwiga muri Goma na Bukavu nyuma kubona yuko hari uburyo bwinshi bwo kumira kino cyorezo, kandi kugeza ubu nta mibare myinshi izamuka y'abanduye kino cyorezo mu bice bigenzurwa na M23, bikaba biri mu bituma uyu mutwe uvuga yuko noneho abajya ku mashuri bakongera kujya kwiga nta kibazo, by'umwihariko n'abanyeshuri. Ntabwo ingendo zuzuye mu buryo bwuzuye zatangira, cyangwa se uburyo bwo gufungura umupaka bwuzuye ntabwo buraba, ntacyategerejwe byinshi. Ngewe n'iminira ngaha suka amakuru arabarangiye, ahubwo ndacyakurikirana n'ibiri kuvugwa mu masaha ari imbere ngo uze njye nawe tubimenye. Ugubwe neza, amahoro niyo nkwifurije.